Menteri Ketenat Pulih Putih Joko Sarkar Jala Balak Menrumboi Hagasi Balang Joko Teo Uloong Baka Sarkar ke Yang Scam Halaka Jingkular Bahkan pelat no eka pisa Jong Kinoi Kai School SSE Hapo Joko Laipoi Terek Mentau Benai Hakabe Day Baka Jingdawa Jong Kinoi Kai School Ad Hoc Balak Men Ula Pentip Bayakaneru ke Sarkar Jala Kadang Yakren Hakaji Yakando Jonga Ngalade Pangpa Bahaden ka session Haden ka session min pelai ya katulo arbnai bad ya kane mereka bangkarin bak organization learning association hapo assembly ru ngakren syai ya kata te ka proses kala yai ban kumang pi nga ong ba hapo uno nai nin pelai ya kata minum kabangi lakular ngin pindep ya kata